turaze ko ikintu cica cyane amatwi y'abagore yego ikintu cica abagore cyane ni ikintu gica mu matwi yego cheers muntunge ariko harimo abagore bamwe na bamwe iyo bageze mu gitanda bima abagabo babo kiganiro ni my way oya twebwe abagore dukeneye amajambo meza matayo twayumviye mu rusengero tukaba tugiye kuganira no ku binyoma bibera mu gitanda turabaramukije kandi turabakiriye mu kiganiro cyacu my way ni inzira yanje inzira yawe ni inzira yanje uyu munsi rero dukumwe n'abatumire bacu beza cyane bagiye kutuganirira inzira yabo inzira y'urugo turabakiriye cyane kuri channel yacu n'abatumire baberewe cyane basa neza ntiworaba turakiriye umupapa ari hano ubwo twakire n'umubyeyi kuko baraberewe cyane ni special couple uko mbibona kandi namwe mbifurije kubabona kubera ko n'abantu beza cyane turakwakiriye mu kiganiro cyacu urakoze cyane nanjye ni n'ayabagabo Bonaventure n'amazina yanjye akaba ari n'amazina y'umurimo w'Imana Pastor Baby nkaba ndi kumwe na sheri wanje yego ni byiza ko yivuga si byiza yego murakoze cyane turabashimiye kuri ubu butumire bwiza mwaduhaye nanje amazina nkaba nitwa na Luz yego tukaba turi kumwe n'umutware wanje murakoze cyane nababwiye ko nabatumire basa neza cyane special couple yacu no munsi nizere ko mwayikunze namwe kuko je ndabona ku maso basa neza cyane n'indani ku mutima ndabona ko bimeze neza cyane yego no munsi tugiye kuganira turabakiriye mu kiganiro cyacu mu kiganiro cyacu mwumvise ko cyitwa my way ubwo inzira y'umuntu umuntu wese agira inzira yiwe ariko no munsi by'umwihariko ndashaka ko tuganira ku nzira y'urugo musuko inzira yanyu yagenze kugira ngo muhure mugere no munsi ko biri kose ndabona ko muri nzobere mu rugo turabakiriye rero turifuza ko mutubwira Bonaventure na y'abagabo ninde mu buzima busanzwe mbere yuko ahura na Luze yarinde murakoze cyane amen nkunda gukoresha ijambo amen kubera kujya ku ntebe biraryoshye umwana w'Imana umukozi w'Imana ariko cyane umwana w'Imana uyu Bonaventure na y'abagabo n'umugabo yego ariko ntiyahoze ari umugabo yego yabanje aba umwana aba umusore aba umunyabyaha yego atarashaka amaze gushaka ari mu byiciro bitatu reka muvuge mu byiciro bitatu Bonaventure atarakizwa yego kandi ari mu rugo yego ntiyari mwiza na gato hari abonzi abagabo usanga ari beza yego batarakizwa akabwira ngo vrema jewe ngo je ndikundira madamu wanje ngo niyo ndamukankamiye ngo ni ibintu yamenyereye kurama nanyoye nkamusaba n'imbabazi mu gitondo nari mfise ukuntu twari tubanye nawe ndakanye hama ariko hariho Bonaventure amaze gukizwa yego hariho na Bonaventure amaze kubona iby'urugo urugo rurigisha ni ishuri ryiza ni ishuri udashobora benshi bararikwepa nico bituma uzumva ka kadayimoni kitwa divorce n'akantu kabi kaba gashaka yo kuva mu ishuri kandi iryo shuri ni ishuri rikomeza ni n'ishuri uzarangiza urirangije neza uzicarana na data ahera rero uyu Bonaventure muri makeya yaciye muri byinshi yego ujya ubuhamya n'ikintu gisaba umwanya muremure unanirwa n'ahantu wahera uradukira ku mayange ntacyo muri makeya uyu mugabo ataraba umugabo yari nk'abandi basore bose yego sinobabesha ngo ariho specialité
yatumye nshaka cyangwa yatumye mbafise urugo rwiza uyu munsi nta sinzi mugabo iki kiganiro ndasenga kugira ngo umuntu wese azukiraho ari ushaka ari ukarapanga kugira ngo azokore urugo cyane n'ubundi n'abandi barurimo ariko bimereye nabi ni ukuri muri ubu buhamya ho gatoya ubuzima nabayemo mu magambo makeya bizomufasha. Nari umwe mu bantu ataco bitaho yaba mu kabari narakabamo narakemera narumva ko ariho muhira rimwe na rimwe ugasanga uraye ugataha uje kubyuka cyangwa ugataha bwakeye burya madamu aba akigutegereje ariko aragira ibihe bya saa saba saa munani akiryamira akati noneho akagira igihe bene abadamu bagera igihe bakiyakira bakumva ko aribwo buzima cyane ko culture y'iwacu batubwira ngo niko zubakwa no kuguma kuri uwo musonga ukawugumamo ukuntu ugasanga rero ari ukuntu Bonaventure atabyitwayemo neza ataramenya Kristo. Nari mubi ariko naje kumenya ububi bwanje maze kwiraba mu ndorerwamo ari we Kristo ngo namenye ko nari ingegera. Rero hari akantu kamwe ngiye nshaka kubabwiraho gatoya. Nigeze nakunze uyu mupfasoni mureba ngaho iruhande rwanjye sheri wanje ndamukunda umwaka wose wuzuye neza ariko atabizi kubera je navukiye mu cyaro muri Ntege nza kuzi Bujumbura nari nzi yuko kizira yuko umukobwa w'Ubujumbura akundana n'umuhungu muri Ntege noneho rero ngira n'Imana nkura iruhande rwabo aho baba inzu zari zifatanye mwari mwegeranye ho baba yego ndagenda nikundira Ruwiza atabizi umwana w'umukobwa yigendera ku ishuri yego akajya ku ishuri nyine nk'abandi banyeshure cyo gihe ndibuka ko mu nyuma naze kugirirwa ubuntu Imana yamezagira ngo mu taximan za taxi z'Ubujumbura zibona njye niko zisa bleu blanc hanyuma ntangura kugira ngo ndabe ko nogaragaza urukundo mukunda margire ko atabyo yitayeho nkazanda mu harift nkamusanga ari muri Rohero jani ya shuri umutwara mwari parikana nabanza amasaha batahira secondaire amasaha batahira ndibuka iyo shusho shaka kuyibagirwa yambaye bleu blanc je nka parikariya nkatuma gahungu kitwa Kwizera kara gaciti kanje ni gendo urabe ko yasohotse umubwiri aze tumutahane yego target yanje yari yo kumukunda mugabo na umutima wanje waruzuye urukundo ariko we yarazi ikija mbere mugana nakwibuka ko ndi muri interieur nkavuga n'uriya nibesha nkabivuga ndi kwipfisha ubusa nko kugonga ipoto ibyo bituma ndabigumana umwaka wose ndamuto turifiti rimwe na rimwe nkagira nima ntiyasohoka bimwe bita gusohoka kw'abandi bana uko namuraba imico yiwe nkabona umenga no ruguru nahuye nabi wacu ruguru nkaba uko biri kose imukobwa ashobora azonkunda ko umenga ntasaragurika nkabaraho nabona babaturanyi bari ruhande kandi uko biri kose none yavukiye aha nyine kweri kwijana canke no ruguru ariko muri makeya ico gihe waruzi ko ntari bwatangure kunywa inzoga oya ujyana je kunywa inzoga ntevye cyane ariko namukunze yego buhoro nawe yarafise igikundiro kirenze igikundiro urumva ko namugwanira n'abandi nabo nyene bamukunze mwibanga ariko birangira jewe nsinze iyo nsinze ariko nzokubwira uko byagenze ntupfa gutsinda gusa amen murakoze cyane akabazo k'amatsiko nashaka kwibariza ese icyo gihe nyuma y'uwo mwaka niho wariduduriye ko kamubwira ariko nubwo biri uko agenda gukunda ashwi
naguma afise ubwoba yuko ashobora kumpa kungongesha ipoto sinzi ukuntu babyita akagutera indobo nagire nakora ibishoboka byose kugira ngo ndabe yuko igihe nzovuga nzoronka reponse nshaka ku by'ukuri ubwiza afise uno munsi buriyongera ufite uhera icyo gihe namukunze bugenda bwiyongera ibi sindabivuze ngo ni ukubera ari ibintu abakoresha ibiganiro bakunda kuvuga ngo behind camera oya naho adutungura twe ukadusanga mu rugo saa 10 zo mu gitondo saa 12 ibintu nk'ibyo ndakubwiye ngo uwo usanga ari uko nyine uko ndiko ndabivuga niko bimeze sinkunda kubesha kubera abo tubwira bakeneye ukuri kuyunguruye aba bantu ibyo bavuga ni ukuri uyu rero namukunze atabizi ariko kwipronosa ngo ndagukunda haraciye imyaka ingahe gasheri mwebwe mukunda kwiga ni myinshi pe abadamu nabo kubaho niho ni propose ndavuga ni ukuri icyo gihe nawe maze kugera noneho no mu rundi rwego sinzi twari taxi natwara imodoka z'ama-ONG ONG z'i Burundi urazizi naho nyine Arift yagumye icyo gihe amashuri yararangiye ajya gukora muri ako kazi yari igihe nagenda kumutora ugasanga noneho ari ibintu byo gutoroka bitemewe n'uko ataha tugasimba n'amadirishya bakoze ijoro akurira urukuta akinjira muri andikuza nkamutahana dufitaniye amateka menshi yego murakoze cyane ubwo abadukurikira abasore mwumvise bababwiye ibanga ryo gutereta ntimushoke mubivuga batabatera indobo namwe yego reka twibarize Madame Louise hano umudamu mwiza cyane asa neza batubwiye gute babaterese ese wewe agutereta canke icyo gihe muhura warumva kwera tuyu musore wa ruguru bizogeraho ndamukunde igihe yaguha iyo lift warabona hari akantu wakema canke nawe byaraho gusa ego murakoze n'urugendo n'urugendo rutari rworoshe kandi rwari rworoshe hari ibintu umuntu acamwo umwanya umwe ukabona ko bitoroshe kandi undi mwanya ukabona ko byoroshe jewe muri urwo rugendo bivanye n'ubuzima nabayemwo ntibyari byoroshe kuko mu buzima bwanje jewe naravutse mvuka nk'abandi intahe ni ndende ariko reka tuvuge uru rugendo rw'urukundo kubera ko ukuntu nakuze mu rugo nk'uko yabibabwiye nakuze ndi umwana w'indero indero pe nk'uko yabivuze ushobora kurakunda ukavuga ati uyu mwana avuye ruguru ejo nari mfise indero yayindi n'umuhungu anyegereye nakura hasi nkiruka kandi bavukiye mu gisagara cyane nkiruka yego pe rero sasa imbere yiwe petit frère wiwe yaranterese oh la la petit frère wiwe turakundana ariko bya bindi nyene ubona ko ni by'ubwana by'ukwiyiba ariko mfise n'ubwoba kubera ko nari mfise igitsura cy'umuvyeyi mama yarakaze ku buryo bwaho ansanze no kwirembo navuga nti Imana ni wowe utabara kabaye urumva ariko bihurirana uyo petit frère ari umuvoyo ari umunywa rumogi afise amadredi iki nkamuranga avuga iki kintu bizogenda gute yakimwe arashaka kumfata ku nguvu ndamwiyaka ndiruka ubundi musambwira ngo ninje kumuramutsa iwabo cyane nti kwinjira mu nzu iwanyu guhera kuri no saha je nawe birahetse niko numva ko umuhungu akubwiye ngo ingundamutse numva ko nta bindi kuryamana kandi naho numva ko umukobwa iyo yaryamanye n'umuhungu abantu bose barabimenya nkakubitira kuri mama nkavuga ni mama yondandura yonyica nkavuga kuva icyo gihe namubwira nti je nawe birarangiye pe ubwo bica bigumuko
mutipe nkabona aza kuntora ariko nkabifata nyene nk'umubanyi kuko yari umubanyi kandi nkabona nawe afise indero n'umuntu yiyubashe uravyumva nawe ariko wari uzi ko bavukana oya nayo ndabizi ko twari abana deja ubwo ntiwatekereza ati nimba ari agatego bashize umutwe w'iwanje ntibyarimwo kuko twabanye imyaka myinshi akaza kanura ku ishuri akamenya isaha turi butahire nkaza mbona taxi ngiyo ngo nari ndenganye nashaka ndaguhe lift kandi nkumva ari lift gusa uravyumva nawe kumva umuhungu yarashitse je numva ari lift ampaye okay lift ikomeza kuba lift ikomeza kuba lift kugeza nahava muri taxi nkuko bivuze yinjira muri ONG akomeza gutwara imiduga ama lift akomeza kuba ama lift ariko igihe kimwe noneho namba byaramwanse mu nda namba byaragenze gute nkabyo nzi cyo gihe nari nagiye gutwikurura ahantu muri mariage mbona umukobwa tubana umukobwa w'umusazi yanywa inzoga umuhaye agacupa icyo ushaka cyose arakigukorera rero uyu kumbe bahuye aramubwira ati rero je ndashaka ungendere kwa Baruwize umumbwire ko ndamukeneye yego araza muhira arambura uyu mukobwa bamubwira ati yagiye gutwikurura aha n'aha abarahazi uyu mukobwa mumvura bamwemereye agacupa yasanzeyo Imana yose asanga turahejeje turiko turegeranya utuntu tubika acaraza arambwira ati rero umviriza Toyota aragukeneye ko bamwita Toyota ati Toyota aragukeneye Toyota numva umutima urasinze Toyota jewe ankeneye mu biki ati ndakwinginze yanyemereye agacupa urabizi ko nikundira agacupa yanyemereye agacupa nyemerera we uze ibyo muganira ushatse ubyanke ariko waje kugira ngo ninywera agacupa ndavuga nti ndapfuye ndabigenza gute mama umukobwa yareje kunsabira uruhusha ibaze kandi ndi umufonctionnaire ariko numva nyene umwana ahora ari umwana imbere y'umuvyeyi umukobwa twajanye yaje kunsabira uruhusha kugira ndamuherekeze gutwikurura kuko bashaka abakobwa nyene bambara imvutano bakikorera mama arambwiye ati wewe ni umuvanye muhira wewe nyene abari umugarukana nuko bandagiye umva kubera ko uyo mukobwa nyene nyinginze ndavuga ni nakundi nyene reka ngende mpamagara wa mukobwa ntumviriza rero ikintu kimwe hari ahantu ngiye wewe ni wataha ntugende muhiri wacu je ndaguhitana iwanyu dutahane kurushikane mu rugo uva kubera ko mama yari yamubwiye ko ategeza kunahana namubwiye nti rero wewe uze gutaha iwanyu direct yewe niwabona n'umuntu wo muhira ntumwiyereke bataza kuko waziyonde yego ati sawa bandagiye ndamusanga hari n'ubwoba bwinshi ndamutsa ndindira nyene kumviriza icyo ashaka kumbwira wa mukobwa abayicaye ku ruhande bamuhaye agacupa kiwe baranyoye abamuhaye akanyamara ari uyu abaciye asigaho basi ubwo baho nicaye byinshi ngoma mpindukira ndabariya ko ntabona grand frère ko ntabona nde ubwo bwanyinshi ndavuga ni mama arandandura ndapfuye birashitse yego turicarana turaganira tangwa kumbwira rero turumva rero jewe naragukunze ndashaka ko uzombera umugore ukambera mama ndavuga ko bikaze ko bikaze nkaba mama numva sindi kubitahura ariko kubera ubuzima nari mbayemwo muhira ntagiye kuvugira aha numva nshaka umuntu yompa umunezero numva nshaka umuntu yompa amahoro numva ko ninaronka vyibuze sheri ndi bugire amahoro mu mutima ndi bunezerwe kuko urazi burya kuba uri umwana mu rugo ariko ugasa nk'ukumengo nturi umwana umuvyeyi yagufashe nabi bitera agahinda ko hari n'igihe nava nko ku kazi ngeze kwibarabara ngira nshika muri nkibaza ntashehe nkumva afise agahinda mu mutima rero ico gihe bimbwiye sinabaye muri ba bakobwa bavuga ngo reka ngiye kuvyiyumvira oya aho nyene nta bintu birebire aho nyene ngo navuga none ishuri ryararangiye ndakora hasigaye iki nje kugira amahoro nanje mve muhira nanje nje kugira amahoro nubaka urugo rwanje urukumva rero mba ndamwemereye uko ubwo urugendo ruba rutanguye uko rero rugendo rutanguye uko ibyakurikiye ni birebire cyane intambara
mana yanje we uru rugendo rwari rurerure rwabaye rurerure uwo bivuga ntiyo biheza ariko rero nuko byatanguye kugeza uyu munsi biraryoshe murabyumva ko yari yarasasiye nta byo kurinda kumubwira ngo bagiye kubyimviraho ubwo nyene kari gasanzwe karimwo n'umukobwa urabyumva nuko atari bwabikubwire oya ntikarimwo pe sinobesha ntikarimwo kukumbura nta wuzi ushobora gusanga ari Imana yavyikoreye kuko muri jewe nta byarimwo kuko nari mfise mama akaze pe akaze ku buryo bwaho numva yuko no gukundana n'umuhungu bitabaho kuko niyo petit frère wiwe twakundanye indwi imwe yonyene mba ndabivuyemo ndavuga nta mama ashobora kumbaga mba ndabivuyemo murakoze cyane ubwo reka tugaruke ku mupapa hano tumwibarize ubwo urugendo ruba rugenze gutyo barakwemereye wabyakiriye gute ibintu wari umaranye imyaka n'iyindi uharanira ukumva barakubwiye ngo yego batanakubwiye yewe ngo bagiye kubitekerezaho bakubwiye ati yego ndabyemeye dukundane ni gute wiyumvise nshaka kumva uwo munezero wawumvise gute muri wewe rimwe na rimwe biragoye gusobanura umunezero gusa ikintu upima mu biro canke upime muri bijya les unités de mesure izo arizo zose ni nkuko badapima agakiza kuba umuntu n'umunezero w'umuntu biragoye kuwupima ariko umutima wanje wari wuzuye umunezero Louise ambwira ngo ego yiwe n'uyu munsi imyaka yose tumaranye iyo ndayibutsiwe ego ndamwubaha kandi nkamubahisha ari utuntu dutumye uru rugo rwacu rukomera ni utuntu wafata nk'utuntu duto yaba aba bagabo bazodukurikirana cyangwa bariko baradukurikirana agiye aribuka bya biyago bya mbere ya majambo ya mbere hamubwira umukobwa ati iyo ntakubonye sisinzira noneho byajya no mu gifaransa kugira ngo bibe confirme mu rurimi rw'abanyamahanga sans toi je peux mourir kandi n'abantu n'ibindi si uko nari umudrageri akomeye sibyo ko nabyo byandanga mu buzima bwanjye ariko reka nivugire kuri yego sheri yambwiye yampaye ico gihe ariko nibagirwa ko ndamushizeho ubundi muzigo ntaza agaciro n'uburemere ufise ngo mbere mama umuntu umusabye kukubera sheri azokubera mama gute kandi kubera hari ikindi gikomere cy'uyu muntu arose yego mama wanje namumenye a 21 turabana nawe mu myaka gusa 4 arataha afuye nibaza bibaho ntangiye kumuryohererwa nanjye mvuga ni kamemiro tuvaye umwana na nyina n'ikindi bintu nk'ibi nabyo bifise ubundi buhamya noneho icyo gikomere cyo kuba ntabanye na mama neza nk'uko ndabishaka kandi numva ko umuntu nakunda urumva numva yuko urwo rukundo rugomba kubandanywa nande na sheri wanjye kandi nawe yahuye n'ikindi gikomere n'abanyabikomere bihuriye kuwundi kuntu ibyo rero byatumye nyuma nibwo najya kubisobanura kera namaze gukizwa ariko se sheri wanjye nese namukunze ni gute namushizeho no kuba mama wanjye ntabwo waba umugore ngo wongere ube na mama kandi ngira n'inama n'aba bagabo bajya bahamagara ngo mama ni mama wakubyaye umugore n'umugore wawe ni sheri rondera irindi zina ariko reka kumwita mama ba mugore reka guhamagara umugabo wa papa wo kwa kangara so wajyamana na papa wawe ibaze ndabivuga kubera ndabizi n'abashumba bahora n'ibintu byinshi n'amanuze menshi atandukanye ariko rondera izina riri approprié mu gihe nk'iki ugendane n'ibihe umwita izina nawe yumva akavuga ndatandukanye n'abandi badamu rero
jewe ego narayakiriye numva ndabyibushe sinigeze ngira ibiro birenze kuva kera nibera muri ibi biro ariko ndabishima gutyo nyine ariko nibuka ko natangiye kubyibuha noneho ndemerewe kujya ndamusohokana nkamutelefona tugakwepa mama wiwe tukicara ahantu tugasangira cyane ko akunda akabroshete ndacaka ibroshete cy'ubujumbura kingana n'ingumu akimuha nanje nkinywera ku kayoga fiançaye yo mu nzoga kuntu nkuko igenda ifata gake gake ame numva ari ico no bivuga ko murakoze cyane rwari urugendo ruryoshe cyane ariko n'ubundi ndashaka tubaza ubwo rugendo rurakomeje gutyo murakundanye biraryoshe mugeraho mufata umwanzuro wo gushinga urugo murabana nk'umugore n'umugabo nico gihe ahanini nayo nshaka ko dushikamo kugira ngo tubwire abatukurikira cyangwa ababakurikira kubera ko uno munsi aho tugeze ingo z'uno munsi kugira ngo ubone abantu bangana namwe bakundana nk'uko ndababona bakibyumva kumwe nkamwe ni bake benshi muri bo barabyigirisha kubera bari kumwe n'abandi bantu kugira ngo itorero ntiribimenye ko hari kibazo kugira ngo pasiteri abone ko babanye neza ariko nibagera mu bwihisho ni ibibazo bikomeye cyane ubwo rero murageze aho mufata iyo ngingo muratanguye kubana umuntu afise imico yavukiye ruguru n'umuntu afise imico yo munyabujumbura baraje bahuriye mu nzu imwe murabanye ico gihe watubwiye ko utari bwakizwe nawe ntiwari bwakizwe ko ari uko nyene murakoze cyane ubwo no kuvuga ngo kugira ngo abo bantu babashe kubana mwumve ko urugo ruryoshe gushika uno munsi ni ryahe banga mwakoresheje ni gute mwabigenjeje kugira ngo mwumve ko mwari mukenerariye mu gihe we wari ufite igikomere nawe yari afite igikomere abantu babiri bafite ibikomere bose ni kibazo kubana kubera ko mwese muba mufise icyo mushaka umwe wese ashaka ku wundi mwabigenje gute ni gute mwabibashije cyane cyane ku mudamu kubera ko nitwe dufite amarangamutima ari hafi yoroshe ego akamikoro kawe kugira ngo abadukurikiye bakumve neza ego bana we twavuze ko ari urugendo rutari rworoshye ntirwari rworoshye na gato ariko hamwe na Kristo byose birashoboka kugira ngo tubashe gushinga urugo habayemo intambara nyinshi intambara z'imiryango cyane cyane ku ruhande rw'umutware urabyumva nyine nawe abantu batari bakijijwe kubana mutarinze gukora ubukwe byari gushoboka ko tumaze gukundana twarabanye igihe kitari gito urabizi nawe abantu b'abasore abashaka avance urumva nanje nkambwiye ati avance ntibikunda ntibishoboka ntaraja mu nzu ntaraja mu rugo nanje ngo mbe nitwe umugore nk'abandi ariko ntibyabashije gukunda avance yabayeho uri kumva avance maze kubaho noneho intambara ziba ziradutse kuri kote yawe cyangwa kote yiwe kote y'umugabo cyane cyane niho byahereye intambara zadutse zaduka tutabizi yaba jewe yabawe nta na kimwe twari tuzi pe ariko twisanga mu bintu tutazi natwe ibyo ari byo nageze aho ntwarinda ariko avanye gutwarinda yaranyubahirije araza asaba irembo amaze gusaba irembo nyene mbona ko ibintu biri kuja ku murongo nta kibazo mba ntanze avance gutanga avance ngiyinda urumva ingiyo kwezi kwa mbere turacarishe rishushu kwezi kwa kabiri kwezi kwa gatatu kwa kane mu kwezi kwa kane ibintu bitangura guhinduka ugwanko rutangura kwinjira jewe rero sindabimenye kuko ni kwa kundi nakubwiye ukuntu nakuze mfise indero ntazi kubera iki uburere bw'abavyeyi n'igitsure yego jewe nabona ko abantu bose ari beza nabona ko nta muntu ashobora kugukorera ikibi ataco wamukoreye ibyo kuroga navyo byose nta nivyo narinzi nta nivyo numva ko umuntu yokuroga kubera ko
hari icyo wamukoreye canke kumbura hari ibintu agomba kugutwara nta butunzi nari mfise uwo vuga ngo bontwara abantu bose nababona ko abamarayika sinumva ko ari umuntu yokorera ikibo wundi pe oya jewe ranangura kubona umugabo atanguye guhinduka nahamagara sheri nkumva nibipasa kare nafa guhamagara yo sheri ndaje mukanya ariko bitangura guhinduka mbona indwi iraheze umugabo tutabonana kuri telefone yarasigaye telefone ngira nka rimwe mu ndwi je na mu telefone akambwira ngo ari busy kandi kare bitari bimeze gutyo rero izo ntambara zibaho iyo abantu bagiye gushakana iyo atari kuri kote y'umukobwa bahagurutse kuri kote y'umuhungu barahaguruka ariko twe ntitwari tuzi ikintu na kimwe kiriko kiraba ntabyo twari tuzi umuhungu arifata aranyanka je nkaguma ngira ni blague by'abantu bya bintu by'abantu bakundana bagira blague niki kumbe simenye ko ibintu bigenze kure ibintu ko bikomeye ntabwo nese man ibintu biki rero icyo gihe iwacu ntitwari bwagire telefone fixe urabona kera ko hakoreshwa ama fixe nitabira kwa marene wanje uwo muri katolika icyo gihe bara telefona njya kwitaba barondera petite sœur ariko umva ntiyavyumvise yibaje ngo nije barondera ndagenda nditaba yo marene wanje meje kwitaba carampamagara arambaza ngo makuru ya Toyota ndambwira nti ni meza nguri siri ko ari meza ndambwira mumuheruka kuvuna ryari banza kwiyumvira shaduheruka kuvugana ryari ibaze kandi kare ku munsi twavugana nk'icuro nka 5 no kubonana tukabonana yo man numva arambwiye ati none urabizi yuko ibya mariage byapfuye je nkagira ni bya bintu by'abantu baba bashaka guteranya abantu kumva amajambo ndavuga no je ntayo makuru ntayonze ndigendera acambwiye atari uvyige ko neza ati Esperance niwe yabimbwiye Esperance rero yari umudamu uyu niwe yarapanze kwa Esperance jewe ndagenda nico numva kuvyiyumvira ko nakubwira nibere nk'umumarayika sinanzi igihugu kigwana n'ikindi sinarinzi ngo biravahe birajahe naraho gusa ndi mu mandazi numbazi urumva mu bugwaneza burenze burya no kuba umugwaneza birenze birakuzanira ibibazo nasanze bishobora kuguteza ibibazo kugira umutima mwiza birenze hari ahandi hantu bigushira nukuri sinzi nimba novuga ngo tugira umutima mwiza gahoro tubibalance sinzi urumva kuko umutima mwiza narifise nukudashora kumva amajambo y'abantu byari byinshi muri jewe kugeza naho nkoregwa ikibi n'umwana mama yabereye marene ari uyu musi ari we umugore wa petit frère uyu umwe yanterese yego ankorera ikibi n'umwana muto nsumvya nk'imyaka 5 ariko yarafise ubwenge burenze ubwanje kubera yakuriye mu tuntu nyene uravyumva umwana yakuriye mu ndero no wakuriye mu bucakura ibujumbura mwese nubwo buri mukuru hari ikintu abagusumbye rero bigenda uko bikomeza kubuko kugeza naho mama avuye ku kazi mama yakora muri Prince Regent atahana n'umudamu mukuru w'uyo Esperance hajya mu madarisi niwe yari mukuru cyangwa niwe yari muto w'uyo Esperance bafatanye urugendo na mama batashe niho uwo mu mama yamwegera ambye atari urazi yuko mariage bariko barategura Louise na Toyota yahagaze mama arambwira ngo ivyo birabaho birashoboka baba bakojeje agati mu nzuki yego aho rero ntangura guhura n'intambara nanje muhira intambara ziraba intambara man sinzi ko no bikubwira ni birebire cyane ni bya bindi twavuze intaho umuntu tuyivuze twovuga bugaca bukira kuko ni birebire gose yego ariko uko byagenze kose uko byabaye kose satani yaraneshejwe uyu munsi turubatse amen babandi bari bazi yuko bitazoshoboka yewe bagiye no mu bapfumu bakavuga ngo ntibashobora kuzobana n'umunsi n'umwe uyu munsi barabazanya mbe babayeho gute mbega bimeze gute kubera iki kubera dufise Imana kuko nyuma yaho narakijijwe mba mu Mana ndasenga nkunda Yesu mu nyuma n'umugabo arakizwa
twisanga Imana yaduhuje twongeye kubaka urugo uyu munsi twubatse urugo turanezerewe no kuri yego murakoze cyane mwumva ko rwari urugendo rutoroshe byari ibintu bikomeye cyane ariko hamwe n'ibyo twabyumvise igihe cyose couple igomba kubana ishinga urugo ntabwo biba byoroshe birumvikana kandi ubundi mu kirundi babivuga neza ngo igiti cy'umugisha kiva ku giti icamwa cy'umugisha kiva ku giti cy'umuruho murakoze cyane ubwo nyine n'abadukurikiye mwakumvise ego reka nibarize noneho twamaze kurengana mwamaze kwinjira mu nzira y'agakiza mwese mwakijijwe uno munsi numvise muri presentation y'uno mubyeyi wacu mwumvise yavuze ko ayandi mazina yitwa pasiteri ahantu nshaka gushika ni hano kwitwa pasiteri mu rugo ufite umugore ubwo nyene birumvikana numvise ko muri ya avance wasaba havuyemo n'umwana bikagenda neza ubwo mwarakomeje murabyara icyo nshaka kumenya ni kwitwa pasiteri mu rugo ufite umugore n'abana kubera ko uno munsi isi tugezemwo ba pasiteri ni abantu bubashwe ubwo nyine barubahwa kuri eglise bikagera aho bubahwa no mu rugo ku buryo yinjira ugasanga n'umudamu waravuze ati mubise pasiteri yinjira ubwo nyine ukaba pasiteri nkacitwa sheri nkacitwa umutware yabaye umushumba mubise umushumba yinjire ubwo nyine ukaba umushumba kuri eglise ukaba n'umushumba mu rugo njye shaka kwimenyera mu rugo byaroroshe gukomeza kwitwa sheri no guhamagara sheri mwene yo ugemerewe kugitwa mu gihe witwa umushumba ibyo bintu wabimanaginga gute byarakoroheye akoze cyane ikibazo cyiza cyane nkunda yego cyane ko ikiganiro n'useti kivuga ngo my way hari inzira yanjye nahisemo yo kugira ngo nubake urugo rwawe yego urugo abakozi b'Imana cyane cyane nibo tuganiraho kuri iki kintu aha tugeze ni ku bakozi b'Imana urugo niryo torero rya mbere iyo uferinze novuga gute iyo unaniwe kumanaginga urugo sindababesha nta kuntu byagushobokera kumanaginga itorero rya Kristo ibi ndabihamya ndabizi je rero naravuze ngo reka mpere kuri iri torero ntibanoma nta n'umwe anoma ni jewe pasteur w'iyi eglise irimwo Louise ariwe mufasha wanje irimo Greta Naomi na Anna yego ni eglise ikomeye abantu batahaye agaciro ahubwo bagenda baha agaciro itorero rindi ibi amadini reka ndagite sinagoge rero nicyo kintu ca mbere bahaye agaciro bituma bica itorero rya mbere itorero jewe maze uhereye kuri rya ego na ronse kera nikenereye umugore kugera kwazo byinshi cyane yababwiyeho gato y'ukuntu hagiye habamwe intambara yego naramwanse ariko umutima umukunda uti kubera iki naramutuma ko nka rimwe muri weekend duhurire kuri Albatros tugasangira brochette kandi aho turi mu gihe cyo kwankana yibaza none Louise ndamukunda cyane ndamwanga yego kubera iki mpagaritse mariage kandi ni nama tukipanga ariko inyuma ye hari hihishemo izindi mbaraga twe tutashobora gukontrola kutarakizwa hari ibintu tudashobora gukontrola rero reka nigarukire ngaha mu rugo nasanze aha niho hambere aha sinzi ukuntu bivuga yaba byari alive tukaza turaganira n'abantu ko baba bafite ibibazo bitandukanye n'ukuntu byabacanze mu rugo zabo n'ibiki byose baraza kubyandika muri comment ariko reka ndababwira ndakunda kuvuga ngo Imana ikura mu busa igakora ikintu gifatika from nothing God can make anything wa muntu jewe Bonaventure Dawudi uraho nta gahunda utibukaga na Minervare utatekereza kuri ratio uyu ni intwari
akigwanaho muri byose ariko nawe afite icyo yabwira abadamu kwihangana aragufise muri uko kwihangana guteranije no gusenga byatumye nakira agakiza ku birometero byinshi nari ndimwo hanyuma bituma Kristo yongera kumunyegereza havamwo ubukwe havamwo kubaha urugo noneho ndavuga ngo ndarahiye iri torero mwami ngiye kubyubaka aho ryari ryarasenyutse hose ahantu hose hari imigaga ahantu hose amakaro yaratangiye gushimiriza ndatangira ndahasiga ko nije nabomoye nije rero ngomba kuba engineer wo kuhubaka ubwo ni mu rugo yego iyo wibutse yo kuri pasteur cyangwa bishop cyangwa apotre ndetse turetse n'ibyo n'abisaba bitwa ba ministre na député sénateur hano hanze ubahwa kubera ibyubahiro byawe ariko nugera mu rugo ntabwo cyitwa sénateur madame simvuze ngo umugabo wawe ntakirinye n'icubahiro cyangwa honorable ariko ntibikubereye kumuhamagara honorable mu rugo rwawe oya muhamagare sheri hani umwite ubuki umwite babyita isukari sugar sinzi mazi whatever kuko nta kintu cyiza cyose nta nubwo kiri perezida w'igihugu mu rugo ahubwo yahindutse umubiri umwe wewe nawe ni ukuvuga muri umubiri umwe hari ibintu twasinye kuzimana twavuze igihe twarahiye imbere y'abantu imbere y'igihugu ufashe n'idarapo generali ugafata idarapo y'igihugu ukavuga ngo aya magambo ukayasubiramo warangiza ugafata bibiliya ukarahira warangiza ukabirengaho warangiza ngo nahanuye ngo Imana byasohoye wapi igihe cyose natinye ijambo rimwe reka ndabibutse ikintu kimwe bibiliya bugibitse ibintu byinshi ako nasomye ijambo rimwe gusa rivuga ngo muhamagara nkuko nahamagara yego garuka mu rugo banza muparike ayo madini mugaruke mu rugo mwibutsa abagore banyu cyambere ni beza ni intwari kuko barakwihanganira baruzi yuko umugore ushobora kugenda mu gikorane Imana ikagukoresha ibitangaza ndetse ikaba yakoresha imbaraga zayo Imana ariko inyujije muri wowe ukazura n'umuntu yapfuye akaba muzima ariko nutaha kubibwira umugore ntabwo byubaka urugo ibyo oya nabyibone ntabwo ibyo byubaka urugo ngumva sheri ngo iyi minsi yose mazi hariya mu gikorane ngo icyakubwira barakijijwe uzabimubwira gusa kure uramuhira ugomba kubikora gutyo yego je rero naho sinza iyo ndi mu rugo nibuka ko ndi n'umushumba usibye ko no guhamagaga kwanje nk'umushumba si wa mushumba yobora idini iri canke riri hani rihari je nahamagariwe intama yazimiye izazimiye ni nyinshi turabizi yego kuko abashumba hari abashumba bahamagawe babwira abantu ngo nimuze mwinjire ariko je ndabasanga iyo bari nkababwira nimuze hari ahantu mu ruhukira yego hari abantu bakinya amakuru meza bayaheruka kera cyane ariko uhereye mu ngo hari abadamu baheruka kumva amakuru avuye mu kanwa k'umugabo k'abagabo babo kera cyane ndasenga Imana kugira ngo umugabo azakurikirana iki kiganiro aze yikubita agashi avuga atari ko sheri ko nahora ndamwita sheri byatangiye kugira ngo muri papa Chris papa Leo okay abana bariho n'umugisha pe ariko mwite muri indi zina risobanura we kuko nawe uri papa Chris mwese ni muri papa mama ariko hariho twe harakandi twakuye mu filime ashikiriza cyo bisobanura ni gihindi ni monamu monsa amaraso yanje no kuvuga ngo ibi byose turi mu uyu munsi twebwe kuturaba kujya twicaranye n'ubuhamya kuko harababigwanije kugira ngo ndibuka n'igihe cy'ubukwe bwacu harabaje kuverifia koko ruwize nabona no basezeranye hari bo bagiye gukora ubukwe ndibuka ikigali bigeze amanurira umuhanuzi ntiyibeshe numbaze niba ari yavangiye cyangwa ariko sinoba
arambwira ngo Imana iguhaye agakobwa ngo rega ngo si ngombwa yuko mwabyaranye ari wagomba kuba madamu wawe. Mana we. Namutokesheje mu mutima ndavuga narakoze mukozi w'Imana Tokaje ta. kuko narinzi yuko nubwo ndiko ndaburirwa narumva yuko kera mama w'abana azoba madamu wanje official. Yego. Imana iduhane. amen Amen. Murakoze cyane. Inkuru iryoshye cyane. Ubwo nyene murumva ko twibwiriye abantu bahamagawe, abantu bitwa abakozi b'Imana. Ubwo nyene babandi bafite imihamagaro itandukanye. Murabe mugire effort musubire mwibutse ba madamu wanyu ko mubakunda. Barabikumbuye, baranyotewe kandi wibutse ko abagore cyangwa abakobwa, ubwo nyene abagore muri rusange nibo turiko turavugana nabo baryoherwa n'ibintu bica mu matwi. ego Rero natumva umubwira ko umukunda, ubwo aho hanze hari kandi gasore kamutegereje kumubwira ko kamukunda kandi bizamukomeretsa. Murakoze cyane. Twiganire n'umubyeyi, ubwo iyo nzira yose urayiciyemo. Umutware yatubwiye ati kuwihanganira ibyo bintu mu gihe naboregwa nkibagira na school fees y'abana cyangwa ikindi kintu, nkibagira minerval n'ibindi. Ubu dushaka kumva nk'umugore kuko hano na cyane cyane muri kino gihugu turimo cy'amahanga hari amakouple menshi atari kumwe n'ababyeyi. Ubwo wenda wowe uvuga ati nari kumwe n'ababyeyi bampa impanuro, b'abantu bakuru bamboneye izuba. Hano turi kumwe n'abandi bari mu bugaragwa, bashobora kuba bisanga ari mu rugo bonyene, akavuga ati Imana hanararuguyemwo. Kubera ko yinjiye mu rugo, benshi abakobwa baja mu rugo akavuga yego yumva ari umunezero, umunezero wo guhamagagwa sheri. Yagera mu rugo nyuma y'indwi imwe cyangwa ukwezi, sheri rikabura, ndagukunda ikabura, agatangura kumva arushe, agatangura kumva ari nkaho yihenze canke inzira yagiyemwo ari nk'ukwiroha mu ruzi atazi iyo rugana. yego Muri iyo nzira rero we mu kubibamo nizaha imbaraga wakoresheje, n'ijyahe banga wakoresheje wobwira abadamu badukurikiye kugira ngo nabo baronke uko kwihangana ku buryo byagutumye wumva udashobora kuva inyuma y'umuntu wakunze nubwo byari biri muri icyo gihe byari bimeze nabi. okay murakoze. Ibanga nta rindi ni kumenya Kristo. Icyo cyonyine, kuko iyo uri muri Yesu Kristo ni wakwambika imbaraga, ni wagukomeza, nta buhinga burimwo pe. Ego nshobora kuvuga ngo ni indero nahawe, ariko hariho abahawe indero ariko byananiye. Ugeraho ukavuga ati ibintu ndabirambiwe, ndarushe, reka nicira inzira. Ariko muri ibyo byose sinigeze nicira inzira. Imana yonyene niyo yabyikoreye. Je nta ruhara na ruke nabishizemwo. Kuba ndi kumwe n'abana ntari kumwe n'umugabo, Yesu yarahabaye. Yesu yarahabaye kuko iyo ufise isezerano ry'Imana nubwo riteba ariko rirashika, rirasohora. Abavukanyi bambaye hafi, abagenzi bamba hafi mu gihe umugabo atari hafi yanje. Kandi nubwo yari ko ari hafi yanje muri ico gihe ntitwari ko tuvyumva kumwe. Ego ntitwari ko tuvyumva kumwe nkuko yabivuze, nubwo yanyanka ariko ntiyanyanka burundu. Sinzi nimba novuga ngo ako gati bari baramuhaye ko hagera ahantu kakagabanuka urukundo rukagaruka, sinzi. Kuko ntitwigeze twankana bya bindi birenze. Kwa kundi ubona umuntu kumvura mwase, kwa kundi ubona umuntu kumva umuciriyeho urubanza. Kuko je ndibuka ko hari n'igihe nashora nko guca impande y'abantu nkumva bariko baramuvuga nabi, kuko ati Toyota tuzi, Toyota umwana mwiza, Toyota tabo yitaho gute yataye umugore, gute uriya mukobwa yamuhevye ariwe mugabo wiwe wa mbere tubizi. Nkumva bari kumuvuga nkahagarara nkamuvugira. Ibaze kuvugira umuntu yagutaye, utazi ikintu na kimwe kiva kuri we, ariko ugahagarara ukamugwanirira. Hariho ibanga ry'Imana riba ryihishije umwana w'umuntu atabasha kumenya. Iyo abana n'abapfumu n'abarozi babimenya ko hari ibanga ry'Imana riri muri wewe yihishije inyuma yawe, ntibaba baroga uguhagahengwe. Nukuri ntibaba baroga. Kuko iyo baba babizi uyu munsi je nawe ntitwari kuba tubana nta na gato, kuko bari barakubise urutoki. Rero kubona muri ivyo byose hari gihe nyene Imana yashiramwo icambo c'abaturanyi bacu Abanyarwanda bavuga ngo yashiramwe imiyaga. Hari Imana yagushiramwe imiyaga
yanshiramwe imiyaga gatoyi nkumva arantelefone yaranyibutse nkabona nka ibihumbi 10 nkabona ibihumbi bingahe nkavuga ni Imana shimwe uri kumva umwana abana bakabaronsa ico barya bakabaronsa ingene baja ku ishuri nukuri ni Imana yonyene yahabaye nta mwana w'umuntu ahari reka ngira inama aba badamu bicira inzira wewe wa mudamu we uriko wicira inzira ntaho izo nzira zizokugeza nta naho zizogushikana atari amarira n'agahinda n'umubabaro bizogutera rindira icara utuze urindire ico Imana ikora kuko iyo ntaza kwihangana uyu munsi simba nubatse urugo uyu munsi mba nkiri wacu kuko kuva ico gihe umugabo bigenze uko nari narafashe decision ko ntazorongorwa nari nararahiye pe inyuma yiwe hari abantu benshi baje abagabo baraje abasore baraje byari gushoboka ko ndabakurikira kandi bafise ibintu yo imiduga ihinda amafaranga bayafise ariko sinigeze niyandarika sinigeze mvuga ngo reka mpagarike ibi by'umugabo ntazi ni yari ntazi n'ibyo arimwo fatane n'abandi oya narindiriye Imana nakomeje gusenga Imana ibigenza neza rero twihangane mu rugo ni mu ishuri kandi iryo shuri iyo ugize neza nukuri urangiza neza hari nk'abantu ashobora guhemukirwa akacafata decision yo kuvuga ngo sinzosubira gushaka kandi naje niyo decision nari narafashe ndibuka twabatori no muri eglise pasteur agahamagara abakobwa bageze kubaka kugira abasengere baze bubaka ingo sinahaguruka kuko nari narazinutswe naravuga nti nta rugo nkeneye nta mubabaro kuja kubabarira mu rugo nkeneye reka bagahora bahaguruka bafise ikibazo baze bambaze kandi bambaze sinigeze mba no mu rugo sindaja no mu rugo byabaye ntararujamo ariko nkumva ko mu rugo ni mu rurazi no mubabaro nagahinda nkumva kubera ibyambaye ko ukuntu nakuze nibyo nahuriye nabyo muri fiançailles nka byose nkabifatanya nkaca numva ko nurupfu gusa reka nigumira iwacu Imana yampaye abana nzirerera abana ibisigaye niberuko ariko reka ndababwira urugo ruraryoshe urugo ruraryoshe iyo urugo rurumwe amahoro iyo urugo rurumwe umutekano iyo urugo rurimwo umugisha ni ijambo ry'Imana riravuga ko urugo gwiza ni ijuru rya kabiri urugo gwiza ni ijuru rya kabiri nukuri hari ikintu wigeze kubaza umutware uramubaza ngo iyo ugeze mu rugo ko tuzi kuri umushumba mu rugo ntibavuga ati mwigireyo pasteur araje niki oya mu rugo ibya pasteur biherera hariya yego reka ndababwire namwe bagore mu nkurikirane iby'ubushumba biherera hanze mwabagabo mwe nta kuza uvuga muri Matayo no muri Mariko oya mu rugo nurugo nyene nta Matayo na Mariko dukeneye oya twebwe abagore dukeneye amajambo meza Matayo twayumviye mu rusengero turaza kongera kuyumva hageze umwanya wo gusenga mu mwanya wo kuganira nk'urugo tuganira nk'umugore n'umugabo tuganira nk'umutware w'urugo sivyo n'umugore rero nta bintu byo bya Matayo biriho oya umugabo yinje ari ahantu twasengeye mama pasteur waho waza umva fashe na telefone cyangwa umugabo amutelefone ngo pastor ngo urumva ngo namubwira ni sa nuyo ninde witavye ngo ni pastor wahe umugabo wawe no kuri telefone mwitaba ngo pastor iki ni kibazo gikomeye yarasigaye afise isoni iyo turi kumwe amuhamagaye kugira azovuge sheri byaba rivuye mwino byaba bivuye mwino ariko rero mwabagore ibintu byo kuvuga ngo papa naka ibintu byo kuvuga ngo mwizina jereka nkubwire kuva tumenyana kuva umunsi ndamwemerera ngo ko ngiye kuba sheri wiwe sindamuhamagara mwizina n'umunsi nguyu sindigera canke ngo mpamagare ngo papa naka kiretse ari muri bya turi muri blague ushobora kuvuga mwizina muri blague dufina ako kumuhamagara ariko sinshobora kumuhamagara mwizina kiranazira sinshobora guhamagara ngo papa naka oya nibibaho none ko dufise batatu nzomuhamagara mu mazina ya bose batatu uzoba imisi azoba papa umwe gusa oya rero kubw'ibyo ni sheri wanje yego ni monamu nta bindi oya mwiriga wa mutema
rero nibyo abagore n'ukuri urugo ruraryoshe hari abagore babaho bivumbura mu ngo umugore avuga ati ndatekenda uraja he ubundi ninde yari yakuzanye none waje uzi ko ugiye gusubira inyuma ni ikibazo gihari ingo z'iki gihe ni Imana yo kuzigarukira gusa zabi z'abapasteri zabi z'abatari ba pasteri zabi z'abakijijwe zabi z'aba mbese uyu munsi ingo z'abantu bakijijwe ni nazo zifite ibibazo gusumba n'iz'abapagani ukibaza turiko turava he turiko turajaye urakoze aho niho nashaka kwibariza ubwo nyine hari abadamu cyangwa abamama we wavuze ati ni Yesu yamfashije ni kwizera cyangwa kuguma mu gakiza hari abadamu no munsi bakijijwe yego ashaka kukubwira ati niyo hagera ko dushwana n'umugabo iby'agakiza ndabisiga inyuma akakubwira ati je ntunzi baraguhenze ubwo nyine abagabo ni ba bantu yabaye wa wundi ashobora kuba nakora ayo mafuti atanka umugore agera n'ahantu akamubwira ati sheri ibuka basi kukijijwe akamubwira ati baraguhenze bijye by'agakiza ni kurusengera ati ubu ninje nawe ubwo nyine ya kamere y'umuntu ikabirazamutse akakwereka ko bya bindi by'agakiza ni hariya ubwo nyine uwo mwanya mugira muze mu by'abagabo n'abagore okay ni wewe urumva watubwiye ko ari Imana yagufashije ariko aba pasteri ubwo nyene ngira ngo turaza gutuma umushumba ngira zobituvugira cyane mu yandi ma eglise abashumba bari bakwiye gutegura je mbona byari byiza canke mubibona gute ko bahamagara ingo bakabigisha kuko no munsi ama eglise ujamwe bakubwira ibitangazo uzabona bakubwira ibyo ugiye kwakira ariko ibyo bintu by'ukuri birategwa naho byakirira uko ndabareba mwe uko ndiko ndabaraba mwebwe mumeze nk'ubu niyo mwo kwakira umugisha mwo wakira kumwe ako no munsi tumaze kubona ko hari n'umugisha ushobora kuza mu rugo aho ugatandukanya urugo gusumba ko ububaka ubwo noneho nk'umuntu w'umushumba nk'umuntu ari mu rugo kandi abona ko ibyo rugo biryoshe ni yahe mpanuro abashumba buno munsi abantu babirimwe mu rugo ubwo nyine ku buryo wamugisha nuza udatuma urugo rusambuka ahubwo wubaka ubwo rugo bagasangira uwo mugisha kuko hari umugisha ushobora kuza ukamenguza uyu mugabo wenyene cyangwa umugisha ukaza ukamenguza uyu mugore wenyene bakumva ico gihe nukugongana bose uza kunanirwa nkuko umufasha wawe yabivuze akivumbura akavuga ati ndabona ibi bintu jewe si byanje ubwo nafashe inzira itariyo ndigendeye ndagiye numusiga ngaho nawe ubwo nyine birumvikana biragoye nawe azomenya izindi nzira yifashamo kubera ko umuntu agumara umuntu kandi nanabikora uzogaruka unabimushinje uvuge ngo wa muntu yari afise akageso yarakampishe kubera ko wamuhaye inzira wanamubishije nk'umushumba noneho ni kimudutegurira ubwo nyine nk'amatorero wenda nubwo uvuze ko utakorera mu matorero cyane kugira ngo iyo mitima yabo ba Kristo nibakira n'uwo mugisha mubifuriza uwo mugisha ntuzubatandukanye ariko uzubashira hamwe kugira ngo bubake ubwo rugo n'uwo mugisha urimo nakoze cyane reka mpere kuri iri jambo dusanga muri Bibiliya Kristo yaratubwiye ngo niwo mutwe w'umugabo Kristo ni umutwe w'umugabo noneho umugabo ni umutwe w'umugore ibi bintu abashumba inshuti zanje bakwiriye kubyigaho bakabimenya neza kuba umutwe bisobanura iki urabye umutwe ugizwe n'iki tureke imishatsi kuri bino rimwe barayogosha ikavaho hariko amaso hariko amazuru hariko akanwa hariko n'amatwi reka twifatira amatwi n'amaso n'akanwa ibyo bitatu byonyine gusa yego mbega aya matwi yawe urayaha madamu wawe uramwumviriza uramuha umwanya wo kumwumviriza kuko aya matwi agomba gukora cyane gusumba ndabizi abashumba benshi bafata umwanya munini wo kujya imbere y'Imana uko tubyita kuja ku misozi kuzamuka imisozi umwe na rimwe abagiye asize n'umugore n'abana nta kibazo ariko kutindana n'Imana cyane ukibagirwa gutindana n'uwo yaguhaye mwubakana kuko aba iyo utatindanye nawe bizokugora gutindana n'Imana iyo utaganira nawe ukorana ikiganiro kiri
closed. Hari ikintu nashize mu rugo rwanje uko ngenda niga urugo rurigisha uko nabivuze icyo bita umushikirano. Umugore n'umugabo bagomba kugira umwanya w'umushikirano. Umushikirano ni ukuvuga ngo cyangwa umwiherero, reka tuvuge umwiherero. Kwiherera si ukuvuga ngo ujya abagabo benshi abashumba cyane cyane bazi yuko baganira n'abagore babo, ariko ibiganiro byo kuhurira kuri table à manger muri salon ngo mwaganiriye ku mugoroba uvuye ku kazi nawe avuye mu mihangayiko y'isi, cyese ndacita ikiganiro. Icyo nita ikiganiro ni igihe sheri nawe mwasize mu rugo mukagenda, mugiye gukora iki? Mugiye kuganira ukuri. Tujya twicara tukaganira, akambwira amafuti yabaye mu mezi 6, akambwira atari ko rero uwabigenje gutya numva ndababaye, bijya bintu iyo bigize gutya numva bimbangamiye birangusha. Icyo kintu ugisabira imbabazi aho ni mu iherero. Iyo yagiye kugisabira imbabazi akakubwira n'ikindi ukamurahira yuko utazogisubira icyo kintu mu yandi mezi 6 ko ni 2 mu mwaka, n'umushikirano. Ni ukuvuga ngo mu mwiherero nawe ukamubwira ibintu bikubangamira biri mu buzima bwiwe, uhora akagusaba imbabazi nawe ukazimubabarira ko muri kumwe n'umusitiri kandi murakunda, ko mu rukundo nta kintu kidashoboka. Ndakubwiye ngo ugomba ntibirangirira kubwirana amakosa mwakoranye, ahubwo mubwire rero sheri hari ibintu nkorera nkubana neza. Ubundi wanzaniye ishugwe kuri Saint Valentin numva ndashimye, numva neza, bimwibutse malgré ko abizi, ariko bimwibutse ashobora kuba yabikoze akibaza yuko ashobora kuba arabishimye cyangwa utabishimye, ko abagabo cyane cyane ko none iyo ubaye umushumba nanye niba byoroshye biyongeyeho n'ibindi biranka b'abakoloneli n'ibiki byose bagenda bakongera ko bituma n'urukundo ukunda hariya rugabanuka. Ni ikibazo gikomeye gukomeza ubwara cyane. Ariko byinshi nshaka kuvuga, muva muri iyi minsi 2 y'umwiherero muri bashasha. Icyo ndabibwirira abashumba inkange ca bugufi manuka. Genda ukuntu Kristo ahejeje kutubwira ko ari we mutwe wacu, ukuntu yamanutse imbere y'intumwa kugeza igihe aboza ibirenge. Koza ibirenge bifite isobanuro ikomeye cyane yo guca bugufi. Ariko twebwe ibisenya ingo zacu nk'abashumba nibyo twita ngo ni cyambere ni umuhamagaro. Madame zawubaha basi umuhamagaro, hako ntushobora no kubaha n'amavuta. Uzi ko nkiri umwarimu mu rusengero wamfata uko ngo sheri none ubu ndi bishop n'ubu ukomeze kumenyera aya mavuta y'Imana kugamenyerwa. Umva mushumba ngubwire aya mavuta reka kuzana ibikangisho mu rugo ni sheri. Yo man, sinzi ukuntu nabivuga, gusa kimwe warumva cyane ati none ni igiki wumva twokora wakora nk'umushumba, nihe nama wagira abashumba nkawe kugira ngo ingo zongere zigire ubuzima, ko zaratakaje ubuzima malgré ko hariho la indimi za nyinshi cyane ziba zihari, ko pasiteri ahura mu misozi asengera abantu kandi koko bigacamo, ariko mu rugo byaranse byarakakaye. Umva pasiteri bazuje muri konje ya Lola kaka defo wibagiwe canke wirengagije kumubwira, kuko akadefo rakazi kugafise kwakajinya marge kuvuga mu ndimi marge ko hanura washaka bigasohora, ariko reka nkwibwirira raba ya defo ya rabizo ntege nke zawe uzemere. Yego ni byiza n'ijambo ry'Imana tubwira ngo uwemere intege nkeze aba yemereye imbaraga z'Imana gukora. Ariko ikomeza kwinana kwihagararaho sinzi ukuntu bivuga. Cyokora reka tuzobatumira abashumba bazokwemera bazanane n'abagore babo, hanyuma twicare tuganire, babyita ngo gusasa inzobe. Ndibuka rimwe twize gusigara mu rusengero sinari bwashake, ariko nasigaranye na madamu wa grand frère
yavuze ati rero ndako na grafere wowe kaburaho nawe nta mugore reka dusigarane dusigara mu makubu narumiwe bishop ari hariya atangira kubaza amakubu ati muvuge rero ibibazo abagore muratangira cyangwa abagabo umugore abayazamu yicaranye na madame n'umugabo we umugabo ntiherati icyo umugore agiye kuvuga icyaha yakoze cyangwa ikosa yamubwiye ngo nkumva ngo bisho ngo mpanurire uyu musheri wanjye yarababaye ngumva ngo kuva twashakana imyenda yanjye yose sinshobora kuyimesa ndetse inkweto zaraziterura akazijyana mu mujyi ngo afite abantu bamumesera ngo afite abantu bamuhanagurira inkweto yampaye umugabo tubona yarumiwe Bishop ati ntiwumiwe ibyo nibyo byamubabarije byamubereye igikomere kuki yabikubwiye ati reka ndabikore umugabo atari ko nashaka kugira ngo ntaruhe yigeze akubwira ko aruha urabyumva ngo sinzi ukuntu nabivuga ariko reka izi inshuti zanjye Bishop cyane cyane Bishop Apostle Prophet reka babwire garuka mu itorero Kristo yabahaye ryambere kuyobora kandi nta rumwe azobasimbura ni mwebwe kugeza gupfa muzatandukanywa n'urupfu garuka kwanza aho ubanze urekere hariya abandi bimadini murimo uri kurabara abantu bari hariya n'abana bane bakunaniye kumanaginga pastor 4 enfants barakunaniye ariko uri kuragwana kugira ngo aronka abakristo igihumbi ubageze kwijana nagahinda ikibazo gikomeye ariko tuzareba ukuntu tworganiza séminaire de formation oya ni séminaire yo gufomata yego njyewe nabyita gufomata kugira ngo umuntu aroprogramme ibindi muri izi ngo ko ziragiye kandi satani n'umustrategike yatangiye amenagura urugo kubera arabizi ko aryo shingiro ry'itorero kandi itorero ryo shingiro ry'igihugu Imana duhana umugisha amen ego murakoze cyane tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu reka nibarize umubyeyi hano turashaka impanuro nk'umubyeyi yaboneye izuba abandi bantu mu rugo hari utuntu nashaka kwibariza kugira ngo wenda tugire inama abantu badukurikiranye kuko abashaka inama z'ababyeyi bangana namwe ni benshi kuko abafite ibyo bibazo ni benshi cyane ariko mwagiye mubyumva na cyane cyane abapasiteri ntimuze kwibaze ngo nibo twahohoteye cyane no munsi ariko turiko twifuza ko ama eglise hari ukuntu angana iyo ababa yarimwo bose ingo zabo zomera neza jewe ndakeka ndibaza nta nkeka ko ibintu byose biba bimeze neza kubera ko benshi no munsi bahungira mu eglise n'udatonda iminsi yose ariko arinjirayo ubwo nimba hari ubuzima buriyo yari kuba yaronse tugana ku musozo rero ni ibyahe bintu wobwira abantu badukurikiye ubwo nimba ari abashinga ntahe canke abadamu umushinga ntahe ibintu ni bike bibaho umushinga ntashobora kubwira canke gukorera umudamu wiwe akumva koko ari mu rugo kandi akumva ko urwo rugo ruryoshe ego murakoze ikintu numva nogiraho inama abantu reka mpere ku bashinga ntahe mpere ku bagabo ijambo ry'Imana riravuga ngo umugabo azosiga se na nyina aje kubaka urugo rwiwe abane n'umugore wiwe ntabwo Bibiliya ivuga ngo n'umugore azosiga ababyeyi iravuga ko ari umugabo haleluya rero mwabagabo mwe hari abagabo bagera mu ngo bakigira intare akumva ko kuba intare mu rugo ari bwo bugabo nukuri ubwo si ubugabo hari abagabo nk'uko umutware yabivuze kumva umugore yarahagurutse avuga ati jewe ndababazwa no kubona umugabo atwara inkweto kuzogesha ahandi agahamagara umuntu aza kumesura mpari canke twatundi twose birashoboka ko uyo mugabo akunda umugore wiwe pe kuko urumva ko nawe yatangaye aravuga ati jewe ahubwo nari nzi ko nshaka kumuruhura ntaruhe ntagire iki urumva ariko urumva nimba umugore yarasaba ati wampaye nkabikora akabitwara
aho harimwo akabazo. Hari amakosa abagabo bakora we umugabo wakabona ko atari kosa. Burya twebwe abagore turaba kure. Akantu kose umuntu arakaraba. Kwa kundi umugabo mwinjiye mu gutwi arico gituma amera ukuntu. Twebwe natwe abagore turaba buri kantu kose. Akantu kose umuntu arakaraba. Yewe ntiwibaze nuko abagore twibagira. Akantu kose umugabo akoze turakibuka. Ariko reka wa mugabo wenda kubwire. Nimba by'ukuri uri umutwe w'urugo rwawe. Iryo ni shengero uzobazwa imbere y'Imana. Imana yaguhaye kuyobora urugo, ukaba uri kuruyobora nabi, ukaba uri kuratoteza umugore wawe, ukaba uri kufata nabi abo muri Imana yaguhaye kuyobora. Nukuri ijuru ntajya uri kurajamwo. Ntajya uri kurajamwo, reka ndabikubwire, nta juru ufise. Urugo rwiza ni umugabo ataha, umugore akumva aranezerewe no kubona umugabo atashe. Jewe haragera n'ahantu nkumva umugabo yoheba n'akazi tukagumana. Uribaza ivyo bintu. Akambwira atari ko sheri wewe bite. None ni naguma haturagiki. Nkumva kwicarana nawe nkaguma ndamuraba, nkumva niwo munezero wanje. Kubera iki urugo rura mahoro. Ariko hari abagore nabo bifuza ko yatevye kugenda. Ko yatevye kugenda kugira ngo ushemwo kakamuvinirabire. Ko yatevye kugenda kugira ngo nimbe nihamagarira abagenzi banje dutera inkuru. Kubera iki nta mwanya umugabo aguha wo kwicara ngo utere inkuru n'abagenzi bawe kuri telefone canke kwisanzura kubera kujya umutima uramutinya. Rero abagabo bameze nkuko nukuri ni mwisubireko. Kandi abo ndiko ndavuga ni bamwe bitwa ko bakijijwe. Abo nibo turiko turibanda ko cyane. Wewe uzi ko wamenye Kristo. Wewe uzi yuko uri mu rugendo ruja mu ijuru. Ukaba ufise urugo. Yego. Ndagusaba ngo wongere usubire ku isoko. Ijambo ry'Imana riratubwira canke indirimbo hari umuririmbyi yitwa Polineri yaririmbye indirimbo aravuga ngo nabambanywe na Kristo ngo ariko sije ndiho ngo ni Kristo muri jewe. Ariko ugiye kuraba ayo majambo ukayiyumvira usanga atari ko bimeze. Kuko wabambanywe na Kristo ntavuga ngo je uranzi ngo umuryango mva murawuzi. Urukumva? Rero reka nigarukire ku bagore bagenzi banje. Nivyo urashobora kubaye mu buzima bubi mu rugo rwawe wumva atamunezero ufise, wumva atamahoro ufise, wumva uko wumva wifuza ko urugo rwawe rumera atari ko rumeze. Yego. Ariko reka wihangane. Ihangane ukomeze gusenga. Nta kintu na kimwe cyananiye Imana. Kuko gufata decision yo kuvuga ngo ndagiye canke gufata decision yo kuvuga ngo ngiye mu cumbiki umugabo nawe aje muri iki canke ugafata decision yo kunuma ukabuda urugo noneho ruca gwa ku muriro. Umugabo atahe yicara ukwiwe, umugore atahe yicara ukwiwe, ntimuvuge ugo rugo n'umuriro gusa. Satana bayabagendereye. Ihangane. Iga kwihangana wa mudamu we. Iga kwihangana kuko nta kintu na kimwe kidashoboka. Nimba waremeye ugasezera iwanyu ukaza kubaka urugo, ntutangura kuvuga ngo jewe ngo mu muryango kwa naka. Ibintu by'imiryango nta nivyonze. Hari abantu babizobereyemo akubwira ngo umuryango ngo bameze uku ngo aba barashavura aba ntibagirwa inama, ivyo ntavyonze. Ariko reka kuvuga ngo umuryango mvamo. Kuko uwo muryango imbere y'Imana ntacumaze. Ahubwo uvuga ngo umuryango wo mwijuru bitwara uko. Bagenda uko. Gerageza uko bishoboka kose umutima w'umugabo wawe ugarure. Yego. Umutima w'umugabo wawe ugarure kandi birashoboka. Kuko twebwe abagore turafise imbaraga zidasanzwe. Turafise ububasha budasanzwe bwo guhindura abatware bacu. Turabufise buri ku rurimi rwacu, buri mu kanwa kacu, buri mu biganza byacu bwo kubagarura. Urashaka kuvuga ati ni wivugire shaho wewe ubayeho neza. Ariko nanje narabayeho nabi. Nanje narabayeho nabi. Kandi narasenze Imana ibigenza neza. Rero nawe vyogenda neza. Hamwe no gusenga Imana ntucike intege. Oya ntucike intege. Ahubwo ja ku mavi. Hengera umugabo agiye ja ku gitanda aharyama. Uruhande aryamamwo hasengere. Agiye sigarura senga umuragize amaraso ya Yesu. Umuzitirishiriza amaraso ya Yesu. Inzira zose yo barimwo.
umutima uzotinda ugaruke wowe ushobora kuba uri gukorerwa bito waganira n'undi ukumva we n'ibirebire hari abadamu bakubwira ati jewe umugabo arazana n'undi mugore mu gitanda turi kumwe aha kama n'itegeko ryo kuvyuka nkateka icayi nkabaha bakanywa kandi akavyihanganira abana bageze ku musaraba aba yarageze ku musaraba pe nibiba byoroshe ariko ivyo uri kuracamwe bishobora kuba ari bito rero ihangane n'ukuri Imana irahari kugira ngo ikemure ibibazo byacu twebwe abagore dufise imbaraga nitwahaguruka tugasengera ingo zacu tugasengera ingo z'abakristo kuko uyu munsi ingo z'abakristo zimeze nabi abashumba nyene ni kwa kundu umutware wanje yabivuze ni ntambara mu ngo zabo abandi bose ni ntambara ariko nitwasenga Imana nta kintu kimwe inaniwe izobigenza neza. Amen. Yego. Murakoze cyane. Ubwo nyene turumvise impanuro zabo, twumvise ku mpande zose, impanuro z'umuvyeyi, twumvise impanuro z'umutware wiwe. Ubwo turabwira yabwiye abagabo n'undi yabwiye abapfasoni mwese mwumvise uko mugomba kwitwara. Ico twagomba kubiyibukiriza nuko kuja mu rugo ari ngingi ifatwa n'abantu babiri kandi bakagomba gufatikanya bose bagashira imbaraga hamwe kugira ngo urugo rugende neza. Mwibutse wowe uri kuradukurikirana ko muzi imisi mumaranye ariko iyo musigaje ntayo muzi. Ubwo birasaba ko mworosha ubuzima mukaganira neza kugira ngo ubuzima bukomeze koroha bukomeze kumera neza. Mwakoze cyane abadukurikiranye. Ubwo mwebwe mwadukurikiranye murafise uko mwabyumvise. Abagabo kumbure mushobora kuvuga ati wapo no mu papa yaduhohoteye, muraza kutubwira muri comment, canke abagore muraza kutubwira ati wapi ibi turabona byogenda gutya, navyo turabikeneye muri comment kugira ngo tumenye ukungene tuzokomeza kuganira, twumve kote zose uko bimeze kuko biri ngombwa inosi yacu. Murabizi ko ingo nizo zigize inosi cyane kandi igihe zomera neza n'isi yose yomera neza. Ikizana intambara muri inosi ahanini ziva mu rugo. Igihe ingo zose zizomera neza n'ibindi byose bizogenda neza. Murakoze cyane rero, mwakoze cyane ku mwanya mwaduhaye. Yego, nibaza ko n'ikindi gihe twabikora ko muzotwitaba. Nukuri turahari. Yego. Ariko nashaka kongera gatoya. Yego. Reka mbibwire nibanga tangura ubyitoze wa mugabo mu gatondo kare ubyutse bwe ku kazi yendusize madame ajyamye canke musome uheruka gusoma madame wawe andabizi yuko icyo ni kibazo kigoye gusubiza iyo bakijijwe badasomana kamusome reka urukundo ruje en action alors in action sibyo hanyuma nihagera amasasi tugeze iyo byagucanze mu telefone communication komeza uvugane na madame kuko niwe wenyene uzobazwa ubuzima bwawe igihe uzoba wabuze cyangwa wahuye n'ikibazo cyo cyose ari wowe umugabo baza kumugora ari kumaze igihe ataboneka yarapfuye bigenda n'umugore abazwa umugabo radakominika n'umugore kenshi nawe aja mu kubaza ati nanjye simbizi ntajya mpamagara iyo yagiye simbizi hari igihe agenda akirarira iyo akagaruka bijya ni defo ni satani. Amen. Murakoze cyane. Ubwo naha turangirije ikiganiro cyacu. Mwakoze mwe mwadukurikiranye. Murakoze cyane. Imana iduhane umugisha. Ciao ciao.